Titiang jatama Sunantara inggih pidaging nawegang pisan mungguing sikian titiang puniki wantah jatme kelintang nistu pisan. Swastiastu muka gitu inggih idodane para pamiarso sareng sami pinake dasar sane angen titiang mungkah carita puniki wantah melarapan antuk cakupan karo kalih Om Swastiastu. Ratu Resi biasa lenue Pini hajeng daging pengastutin titiang majeng ringlingih ide resi biasa sane naler ketah kesengguh begawan kresna due poyana sane dahating luih mau tamu pisan. Kata asado dasa parwa sampun ketah uyak tiring jagate mawit sangkaning keluwihan idone sane sampun meresidoyang punike ngiket daging aste dasa parwone tiang nona antuk punika titiang raris sareng kekalih sang sane matetembang rauhing peneges wantah ngelungsur agung pengampura pisan nola ada pemargi sang resi napike mawinan sekadiasa punika riantukan purun persangga pedewekan titiang nulad pemargini desang braga luih mau tamu pisan nyora dasastara gangen kidul
Urun pangkah cumangkah pedewekan titiang nyarengin ngiket daging-daging sastrone renggalah kadimangkin side antuk titiang ngangen tetembangan sekar alit mabantang mau beradong yaning daging ipune boyo je wenten sios puput ambil titiang saking carite maha beratune ya. Walau tapi ajeng kaguring yaning pepaletan sane kapertamo sane presido anggen titiang geguritan renggalah sekadimangkin mordana ibu Prabu Basung pari inggian punike daging maha beratone punike tuek titiang antuk nyari tayang mekadi linggih hidup sang Prabu Basu paricara semua titiang katur ring resi luing ikat parwang inggih daging sembah pangu baktin titiang majeng ring linggih ide Kresna duwe poyano sane banget merageluih anggan idune Ratu resi biasa mekadi linggih ide Resi Kresna duwe poyano punike nenten sios wantah ide naler sane kapesingin resi biasa hampura angin nanging sedurung nyane mangdeledang linggih ide punike ngampura yang pedewekan titiang puniki ya. Nulada pemargen ratu dua
sabaning sampun purun persangga padewekan titiang puniki sareng kekalih nulad makadi pemargin ide punika nyurat sastra urun raris titiang nyarengin ngiket daging-daging sastrone anggen titiang tetembangan sekar alit bantang berat daging carite sane pisuguhang titiang kanyekan mangkin wantah sane mebantang mah oberate boyo wenten lian palet ka pertama titiang antuk nyari tayang mungwing pepaletan ka pertamu sane aturang titiang sane mangkin Prabu Basupari cara satungkara urun titiang nyari tayang mekadi linggih ide sang Prabu Basuparicara mogori wastu raris punika anggen titiang mungkah gending wantah pemargin ide sang Prabu Basuparicara punika anggen titiang mungkah gending kanyekan mangkin kirang langkung mejanten sampun rikalone titiang ngaturang tetembangan kadi mangkin mekatah sane iwang akeh wiyati sane slip antuk punika banget titiang ngelungsur agung pengampura pisan Yo, serahkan tingkap. Yeah.